zingurube n'izinka n'izinkoko n'impsiku ukamuhaha gusa agakarita. Noneho tuzatwibaza kubera iki tumeze gutya twebwe ntako. Uje muri Kongo se bakaguhe bagutera amabuye, uje Bugande se bakaguhe, uje muri Kenya se bakaguhe, genda ushike muri Amerika baramagwa agakarita. Tukibaza voilà nuko Imana donc mwebwe ubundi bwoko bazoza babareba bavuge ngo kubera iki dore umugisha we, dore ingene muhinga mukeza, dore inkazanyo, dore ingene mwibashe n'abandi. Ni igihugu umugabo yakubise umugore yamukuye mu ijisho, umwana yateye nyina cyangwa nyirabukwinda, ibintu biraho bijagaraye, umuntu akamavuka umuntu ameze nk'uko umwana akamaza ahengamye afite ijisho rimwe. Mu Bayisiraheli n'abantu umwana avukira ku gihe akavuka neza, bafite ubworozi bwiza, bafite kwiyubaha n'abandi Abanyegiputa, Abayebusi, Abaheti. Umugabo no kugenda hari umugabo kama yikuba ku mukazana kama muzari. Mbwira umugabo umwana uzariwe na sebukwe yitwa akavuyo. Mundebere mfite umwana w'umuhungu kamamza, umwana w'umuhungu yitwa Raki Daniel. Je kandi afite imyaka mike, afite imyaka 4. Umwana waje agakura agashaka jewe ngaja kumukazana umugore w'umwana waje. Mundebere ako kavuyo, mundebere ayo mapepo, mundebere iyo myumvire. Abanyegiputa, Abahevi, Ababusi, Abaheti nuko bari bameze. Ubuzima bwabo bwari ubuzima, ariko Abisirayeli Imana iravuga ngo nzobafata mbatunganye mbaho umugisha, mugira ibitekerezo byiza, mujijuke, mumenye izo gukora, mumenye ibyo bitari izo gukora, mumenye haba n'ibiryo. Imana irababwira ngo dore ibyo mwemerewe, dore ibyo mutemerewe. Naho ubundi butari ubwoko ni ukurya ibishongorogwa, inzoka, ibikeri, ibintu amahanzi, za rucamano. Teka turye uducurama tuzana arya tuzanika corona monagacurama bari. Ibi nibiki Abisiraheli no kubera iki Imana yarabafashe irababwira ngo dore ndashaka kubarema. Abantu nibazoza bareba babone mwebwe na muratandukanye, hanyuma bazabaza ngo se mwebwe mumeze gute, kubera iki mumeze gutya twebwe tumeze gutya. Twebwe umukazana basambanye na nyirabukwe na sebukwe, umugabo umuhungu basambanye n'umuhungu, za bindi bazabyita ute ubutinganyi. Aho umukobwa bagize umukobwa mugenzi we n'umugore we, ibintu biraho bipfuye. Mbwira umwana uzovuka ibyo babyo kuranyumva Napole nyumva ndegere papa. Haleluya. Uri tayari? Ube tayari. Aregi igisimba kiza. Kubera iki mumeze gutya? Rusi na Naomi. Naomi ni umumowabukazi. Naomi ni umumowabukazi. Ashitse ashakwa kwa Elimeleki. Elimeleki ni umugabo wa Naomi. Kiriyoni na ashitse kwa Elimeleki ashakwa n'umuhungu we ngo ashike Rusi ni umumowabukazi. Iwabo
basengaga ibiti, abandi bagasenga amabuye, abandi bagasenga inyamaswa, abandi bagasenga ukwezi. Ako kavuyo kose kabaga iwabo. Ngo ashike hano mu rugo rwa Elimeleki, Abaheburayo. Abaheburayo. Ngo ashike areba Naomi ingene azuka muri nibature, areba ingene batanga amaturo, areba ingene biyubaha, arareba Elimeleki arapfa n'abahungu be bombi barapfa, ariko Rusi arareba aritegereza, abona atandukanye n'abiwabo. Ngo buke bamaze gupfa, sebukwe amaze gupfa, n'abagabo babo bamaze gupfa, Naomi arababwira ati yeme muri batoya, nta mwana babasigiye abana banyu, nimwigendere muje gushakwa. Cyane muje gushakwa. Orupa aravuga ati nibyo, turi batoya tuje gushaka abagabo. Rusi, Orupa yamazinga imyenda yashira mu gikapu. Bayi data mabukwe barahoberana, barasomana. Bayi warakoze, ati rwose warakoze, mugende neza. Aramubaza ati se wowe bimeze bite kutagenda? Undi aramubwira ije mu mapepo. Ariko Rusi we Rusi aritegereje, areba amapepo y'iwabo, ibiheko by'iwabo, ibintu ngene byari bijagara, ingene bipfuye. Ngo arangize aza mu rugo rw'Abaheburayo, areba ingene batanga amaturo, areba ingene basenga, areba ingene biyubaha, arareba ibintu bitandukanye n'iby'iwacu. Mugabo arapfa, nyirabukwe ati mwitahire, gahunda zanyu zararangiye, icyo mwashakaga hano timukigihari, tahe. Aramubwira ngo mabukwe, mabu ufite amakuru ayahe mama? Ije hey noza nabonye Imana muri uru rugo, ndayibona njyewe sinkigifite ibitekerezo byabo. Hari ikiruta umugabo nabonye muri uru rugo, hari ikiruta amafaranga nabonye muri uru rugo, hari ikiruta nabonye Imana ya Isiraheli yaraje, mbona uko mumeze nuko tumeze iwacu imowabu. Aramubwira ngo ntunyingingire kugusa. Uzi yarakompare, ni comparison. Arareba Imana yiwabo, areba Imana yo yiriya yoko, aravuga ngo ntunyingingire kugusa. Gute se? Ambwira ati no, ibintu biratandukanye. Ntunyingingire kugusiga mabo. Aramubwira ngo Imana yawe, aramubwira ngo icyo aho uzoje niho nzoje, aho uzorara niho nzorara, icyo uzorya nicyo nzorya. Nyuma aramubwira ngo Imana yawe, bagiraga Imana yiwabo, Imana yawe nizoba Imana yaje, nihagira ikindandukanya nawe, Imana y'Isiraheli izoba impore, ndetse bigize gute bikabisha. Kubera yarakompaye, yayibutse Imana y'Isiraheli nuko yashakaga Abisiraheli nibabageramo, Abayebusi, Abaheti, Abamowabu nibabageramo, babona Imana neza, bahita baza bavuge ngo natwe tuvuye muri biriya twari tuzi ko ari Imana, tubivuyemo tuje kwiyunga. Hanyuma ufite icyo Imana yagambiriraga nukugira ngo izana Abisiraheli ibiterekemo, hanyuma itigaragaza diferanse y'ibyo abandi babamo n'ibyo bariya babamo. Hanyuma bose uko bangana, umuntu azabwira ati nabonye ingene bariya n'abariya turatandukanye. Ngwino ijambo rivuga ngo isi yose ikuba, isi yose amahanga yo, nuko Imana yashakaga kwigarurira ayandi mahanga. Hanyuma Abisiraheli barananirwa totalema, bakama bava ku Mana yabo
bakaja kubigirwamana, bakamava mu mico nyamico bakaja mu mico y'abapagani. Baragenda amaze bari yandavuza, amaze benabo, amaze Imana, amaze barakubitwa, amaze barahondagurwa. Abisiraheli bagiye ingendo z'ubunyage bakagenda kubera kuvangira Imana. Imana irashaka kubicaramo kugira ngo abanyamahanga bayigarukire nabo bishyire mu bwoko bw'Imana. Abisiraheli bakabivanga. Uyu munsi baroze babashamburiye, uyu munsi ibindi biki n'ibiki bitandukanye. Imana iravuga ati reka rero nze mbereke nibyo abakristo twago turi abantu basa nabo kubera kwarabivanga. Bibiri iravuga ngo nibakubona ngo bahere ko bahimbaza data wo mwijuru. Nibakubona, nibabona imyambarire yawe, nibabona imivugire yawe, nibabona imikorere yawe, nibabona ukwiyubaha, nibabona kumva, nibakureba gusa, nibabona ingene niki cyo gutera ubwoba, niki n'ubukene, niki ntacyo gutera ubwoba. Nibakubona gusa babone ko ari cyo wibitseho, babone ko utandukanye n'abantu baba hariya mu giporoso. N'abantu b'abantu mu giporoso bazambara kandi kwagera aha mukorari y'amazi, bazotwika kino gice kibe umukara, ikindi kibe kirepe. Mukorari wacu yamakubita iki, azokubita idrede abahungu yamagira gutya agire hariya. We uzikintu kizokubaho. Abisiraheli bajanwe iminyago, banyagwa bakagenda bakagira imyaka 40, bwaca bagogwa bakagaruka, bwaca bagaswa bakavanga, bakagenda Imana ikabakubita akagira imyaka 70, bagogwa bagaswa bagataka bakagaruka kubera ko bamenye Imana, bakagaruka bakagenda bagakubita imyaka 70, bagogwa bakagaruka kugeza ubwo Yesu yavutse. Abisiraheli tibagira wamugisha Imana basezeranyije, ntawo bagira bwabwiza Imana basezeranyije, ntabwo bagira, bahora mu marira, bahora mu maganya. Ejo bundi hari mu myaka yashize, ubu Abisiraheli mu myaka yashize igihe bajanwe iminyago, bwa nyuma bagira imyaka 1000, igihugu cyarazimangatanye cyarashize. Ejo bundi mu 1948 nibwo Israeli yongeye kuba igihugu, leta irongera. Musigane byageze, bagiye bafata Imana yarabatwaye ibajana kure cyane, irabazimangatanya, baragogwa. Abarabu baraza, bari Palestine bafata igihugu cyabo birarangira. Imyaka 150, 60, 1700, 800, mu nyumvira imyaka 800 igihugu cyarashize. Ngo bukiriya bageze kubera ko bagira isezerano rya sekuru. Niryo jambo ndangirijeho, bagira isezerano rya sekuru. Bagenda bavuga ngo turashaka kongera, bakiyunga iyo bari Burayi, bakiyunga iyo bari muri Amerika, bakagenda bakamenyana, bagahahirana, bagashakana, bariyunga kubera ubwenge Imana yabahaye, kubera Aburahamu ikintu yakoreye Imana, Imana ikamuha isezerano ry'abana kwizabaho umugisha itazigera ibirengagiza. Ngo buce batangira kwiyunga, bakamenyana, bagapasanya, bagenda biyubaka. Ngo buce baravuga ati dusubire mu gihugu cyacu, systeme yo gusubira mu gihugu cyabo. Bagaza bagenda bakagura nkaha i Remera, kubera ko bakize Burayi, noneho ntibari mu gihugu cyabo, bari nk'abandi bose biraho ko barababara, ariko nibisanzwe. Ariko bagira umugisha kubera ko bafite Imana nk'ubwoko, Imana batoranije. Hari ikintu kibabaho, hari inyenyeri itazizima ku buzima bwabo. Bakagenda bakagura inzu, uyu akagura inzu. Bamavuga ati twebwe dufata amafaranga, twama tuja mu Palestine, tubabwira ati inzu igura ngahe, mutugurishe, nashaka ikube 5 muyigure. Bamagenda bagura Karemera yose, ngo buce bagura nka Kimironko yose, ngo buce bagura nko mu mujyi hose, Nyarugenge bagura Kicukiro yose. None abo Palestine ngo baje kwishura, basanga igihugu cyose kapitale yose barayiguze. Ngo buce bakora inama, no bari hamwe, ibo bari kuri target, bakora inama ati dutere
twama dutangaza leta. Icyo gihe bagoswa n'ibihugu by'Abarabu. Abarabu ni umusenyi wo kuri Tanganyika, ni umusenyi wo kuri Tanganyika. Turatangaza tubikizwe n'iki? Bamavuga ngo dutangaze, bamaze kugira amateleviziyo icyo gihe bafite Amerika niyo bayigira muri systeme, mu bukire, mu nani, muri gahunda zabo, muri tekinike, babiriya muri Amerika barashitse. Ariko zabahaye akazi kenshi, baragowe, barakubititse. Kubera iki? Baravanze. Manika banze kabakubita igipasi, pa bakamagenda akagira imyaka 800 gacha bakagenda akagira imyaka 20 gacha bakagenda nuko tibagira wamugisha ntawo bagira. Sekuru yababwiye ngo bucyati dupange dukubita Abarabu dutanga. Bari bamaze kwipanga neza mu bifara. Intambara yarwanye El Sharon ni umugabo wapfuye muri iyi myaka ashize nk'imyaka 8. Abagabo bitwa El Sharon barapanga ibigabo, baravuga ati tugiye guturitsa igisasu. Uko tugituritse mu myaka ejo bundi muri za 48 abasaza biwacu bakaje bikatangiye kwizera. Baheruka ryari Yesu avutse, bagiye iminyago Yesu ataravuka kubera kuvanga. Imana yabajemo bayikiniramo, barayicuragurira, bayizanamo ubusambanyi, bayizanamo amapepe ibiheko, bayizanamo imitego, bayizanamo ngo umuntu ngo naje baramasengera kuba revera. Yewe turi revera ngo yaye. Hari umunsi umwe twigeze gukora inama ngo tugire ikanisa ry'abadinzi Kaciro, iryo ryamarishiriraho. Abantu bakamba baza mwikanisa ibintu bitabaho, Imana ikabareba ikabakubita igipasi, mugende. Babazanyemo ibiheko, babizanyemo za prudence, babizanyemo abakorari bakamagubita n'amagasamba, babizanyemo ufarisayo. Okay. Kama we kwita igipasi imyaka 40 bashikiriye bakagogwa, bakavuga ngo yo Mana data we sokura Aburahamu twibuke. Imana ikabibuka ikabazana mu gihugu. Bajanwe iminyago Yesu ataravuka. Yesu yavutse bari mu bunyage, ubukoroni bw'Abaroma. Aravuka, amaze kuvuka abasigaho, aragenda mugumaho. Ibyo naje gukora narabikoze, naje kubunga n'Imana mugumaho. Nyuma imyaka 1000 irashira, ejo bundi muri 48 bakaja muzehe baratangiye kwizera ngo buce bariyunga ati dugiye gutangaza leta yacu. Barakoze iyo system, akazi gakomeye cyane kubera kuvanga. Tuzoruha tituzi ibyanditswe, tituzi gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Tuzoruha, tuzohinga byange, tuziga byange, tuzoba abakoroni b'abandi. Dutunze Imana ya Israheli. Naho naringiye kurangiriza. Hallelujah. El Sharon nakipe y'abantu bakomeye cyane mu Bisirayeli, ariko zabahaye akazi gakomeye. Bagaza birwate ngo turahera. Abarabu bose bameze gutya mupimi. Ibagandi bari kwamenya ibyaye bibi, ariko abandi ko baratekinika. Turatangaza gute ngo buca amavuga ati kama mbaya. Bamaje kuri televiziyo batangaza igihugu cya Israheli. Uyu munsi Israheli yarashize, none ravutse mu Barabu. Abarabu ati hey! Mugize gute? Ibihugu byose umusenyi wo kuri Tanganyika baza bavuga ngo barwanye intambara ya 6 jours. 7 jours ge intambara y'iminsi 7. Abarabu barahaguruka, Israheli irahaguruka. Baza bavuga abantu bazakurikirana amateka y'iyo ntambara ngo marayika ararusharaza. Bakaza babona gusa umuntu
w'umweru w'ikanzu ry'umweru ngo niyo wari wohereza amabomba kubera intambara z'Abarabu zikomeye cyane. Abarabu baratsindwa intambara y'iminsi 7 Abarabu bamanuka baravuga ngo turana. Ako kazuza impamvu kabayeho baravanze. Imana yabajemo ndashaka kubagaragaramo abantu nibazoza bareba nzobaha umugisha mwihinga nzobaha abana banyu ubwenge muzoza muhinga mworore ntimuzogira abamayibobo ntimuzogira ikigo cy'indera cy'abasazi ariko Abapalestina n'Abarabu n'Abayebusi n'Abaheti niko bameze ibo bazogira abatinganyi bazogira abapfumu bazogira abakonikoni bazozagendana ibiheko bazorya imbwa n'inyabu mwebwe muri ubwoko bwesheje si ubwoko nk'amaraso n'ubwoko Imana yatoye ngo ibicaremo hanyuma abandi nibabareba bavuge ngo kubera iki mumeze gutya twebwe tumeze gutya baze gushaka Imana yanyu hanyuma nanje mbazemo abantu bose bave mu bigirwamana baramye Imana y'Isiraheli. Haleluya. Urasinziriye ye iyo ritimo uzahanu narindi kuransubizi sirimbe muri marsha anariye kuhajya bazabyita kugenda inyuma abantu nibabareba ndashaka ko Abayebusi nabo bazomenya umukunga ndashaka ko Abayebusi naho hazovamwe abareve ndashaka ko Abayebusi naho hazovamwe ijimbo ndashaka ko Abayebusi naho bazazasengerwa ku budiyakoni hari icyo shaka ariko zaza muri mwe hanyuma hagaragare diferanse cyane ndashaka ko Abayebusi muzogira abayumbe basirimba turi kuri ritimi nduruna uracyari kukorangiza ndashaka ko Abayebusi no bazagira umukunga ndashaka ko Abayebusi Abaheti bazova mu bigirwamana n'ibiheko ngo baje gupfukamira inka n'ibinini ndashaka kubahagararamwo kwanya bazobatera mwebwe nabo diferanse kubera iki mumeze gutya twebwe tumeze gutya kubera iki tuzabyara ibipfu mwebwe mukabyara abanyabwenge kubera iki tugira ibigo by'abasazi mwebwe mutagira n'umuntu mw'amasazi kubera iki tugira abamayibobo mwebwe mutagira abamayibobo icyo kintu bazokibaza hanyuma mubabwire ngo dore Yesu wankunze ajya nuko niyi wangiriye neza niba kubaza haleluya dore Yesu wankunze yangiriye neza niba kubaza nawe uzababwire haleluya niba kubaza kuko uhorana amahoro uzababwira ngo ni diplomese uzababwira ngo nuko ufite agatabo k'Abanyamerika passport ye uzababwira ngo nuko ufite ubwenegihugu bwa Canada uzababwira ngo nuko iwacu tugira inka nyinshi jewe Yesu yangunze jewe Yesu yangiriye neza ni kuki wuzuye ibyishimo ni Yesu wangiriye neza kazubuka ingobwe ku bwanjye acunguje amaraso igiciro nawe niba kubaza ukihorana amahoro nawe uzababwire nawe niba kubaza nawe uzababwire ibyishimo niba kubaza ukihorana amahoro nawe Yesu wangiriye neza ugendana amahoro niba kubaza nawe uzababwire ibyishimo
zamura amaboko yawe. niba kubaza ni kuki ihorana zamura amaboko yawe. Haleluya, haleluya. Kuki ihorana ibyishimo, unatesa mzee. kuki ibyo byishimo utangoye akanyanga uzubikurahe, kuko utabyara ibipfu, kubera kumeze gutya twe tumeze gutya, kuki mutagira abasazi ikigo cy'abasazi, kuki mutagira abamayibo. Nawe niba kubaza kuki ihorana amahoro nawe ngo ni kuki wuzuye amahoro. Ni Yesu, ni Yesu. Yes. Niryo jambo ryanje narifite. Ni kuki wuzuye ibyishimo, nawe uzababwira Yesu wangiriye neza, amahoro kuki uhorana amahoro. Yesu wangiriye neza. Haleluya, haleluya. Niryo jambo, kubera kumeze gutya jewe ndameze gutya. Ni Yesu wangiriye neza. Sekuru yavuke mu kanyanga no mu bapfumu, nawe wavuke mu rusengero mumere kimwe gutese uwo mwana, kandi baramwakiriye ukamuvanga. Uzorwana intambara y'imisi 6, imisi 7. muzi ingene bagowe barushe abanyisiraheli kubera kubivanga. Nimwakira ijambo ry'Imana.